abana b'umucyo, children of light, abana b'ubwami, children of the kingdom. birinda ikintu cyose cyatuma Imana yabisuzugurwa nabo ubwabo basuzugurwa. They are cautious that God should never be despised, even themselves. Amen. 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 Matayo 5:27 kugeza kuri 30. Matthew 5:27 to 30. Kangahe? 27 kuri kugeza 28. Kugeza 29. Up to 29 if you would like. Reka tukarangize kuri 30. Kuri 30. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, si umugore gusa tuvuge n'umugabo kuko harimo suzatanda umugabo. Ureba umugore gusa akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, urinogore, uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugice ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Icyo avuga haniki. What does he mean? Yesu aravuga ibintu bibiri. Jesus says two things. Umwana w'ubwami uko yitwa. How a child of the kingdom conducts themselves. Nukwanga icyaha n'igisa nacyo. Hate sin and everything similar Kwanga to it. icyaha n'inzira iganisha ku cyaha. Even the way towards sin. Agera avuga ngo niba ari ijisho ryawe ryatumye wifuza ugasambana rinogoremo. He even says if it is your eye that causes you to lust, pluck it out. Icyo twereka haniki. What is he showing us? Ikintu kiva mu irari ry'amaso. Anything that could lead to lust of eyes. N'irari ry'ibikorwa. And of action. Hari urebesha amaso niyo abanza gushukwa. It begins with the eyes. Hanyuma amaboko agakora. Then the hands work. Rero bivuga iki? What does this mean? Abana b'ubwami bakagombye kuba impumyi n'intumbi. Ntibareba kandi ntibakora. Children of the kingdom should be blind and dead. They don't see, they don't do. Impumyi imbere y'isi. Blind before the world. Intumbi imbere y'isi. Dead before the world. N'ibishukano byose. And all temptations. Iki kirakomeye. This is difficult. Iyo ni muri Matayo. This is still in Matthew. Ibyo nibyo bijyanye no gukiranuka. Iby'Imana idushaka gukiranuka. This is justice, what God wants from us. Justice. Uburakari. Anger. 5:21 kugeza kuri 26. Abana b'ubwami si abana barakara. Matthew 5:21 to 26. Children of the kingdom shouldn't be angry. Hari abantu ugira ngo imitima yabo irimo furu y'uburakari. There are people you would think their hearts are ovens of anger. Bararakara bakakumena umutwe. When they become angry, they are just not the Akantu people to be gato. around. Something small. Akantu abantu bose bakora bakwihanganira ko akazamuka akagera mu kirere. Something that everyone can bear up with, they just lose it. Uburyo twitamporiza, uburyo twimeteriza bidefinisa valeur zacu mu bwami bw'Imana. The way we manage our emotions, the way we are temperate, defines our values in the kingdom. Yego. Yes. Nitugira reaction zimwe. We don't have the same reactions. Nitwifata kimwe, nitwitwara kimwe imbere y'ibibazo. We don't carry ourselves the same way towards problems. Ariko burya hari abantu bageze mu rwego rwa maturité bametiriza esprit zabo. But there are people who have become so mature that they can master their spirits. Babiheshejwe na pratique bakora hamwe n'umwuka we. Through practice and the Holy Spirit. Ukumva ikibazo kirakuzamukanye mugiye guturika ariko ukakimanura ati tuza aha ndimo ndarepresent Imana tuza wakibazo we
aba bose bandeba baribaza ku mana yanjye gute. Donc ikibazo kimanuka kiyenga ucyumva iyo wamaze kucyumvisha kugiye kurepresenta Imana. Bwa burakari bwazamutse bugurumana bumanuka nawe ubwumva bugahora. Umuntu akagutuka akubwira nabi ukamubwira ati se urarangije, Imana iguha umugisha. Ariko kera siko wari umeze. Murabyumva neza? Kera uramuterura n'inkweto zose ukazimwambika mu mutwe n'ibintu byose ugasiga umutabya ahantu ugakomeza. Ariko kuko uri umwana w'ubwami, wa wundi nyine watabaga kera araza yakureba ukemera kugutaba ngo hahirwa, hahirwa, kuko winjiye muri valere z'abana. Uburakari si ubw'abana b'Imana. Anger is not for the children of God. When you have become a child of the kingdom, you master your emotions. If someone gets on your nerves, if someone gets you angry, you speak to your anger and tell it, I am representing God, I'm representing the kingdom. Be still, and it will be still. Amen. Amen. Kwimetriza. Mastering yourself N'imbuto y'umwuka wera. Maîtrise de soi. is the fruit of the Holy Spirit. Self-control. Self-control. Maîtrise de soi. Self-control. Donc kwirinda. You need to be cautious. Self-control yourself. Ukagira amahoro mu mutima muri storm mu bigeragezo bikomeye. You need to have peace amidst the storm. Buji yawe ikaka mu muyaga mwinshi. Your candle should keep burning when there is a lot of Ubwato wind. bwawe bugakomeza mu muhengeri. Your boat should sail in the storm. Ibitotsi byawe bikaza mu muyaga w'ikubi. Your sleep should come in the storm. Umujinya si uw'abana b'Imana. Anger is not for the children of God. Ndagira ngo wige kumetriza uwo mujinya wawe niba ushaka kubaka, niba ushaka kubaho, niba ushaka gukomera, kubana n'abandi, kandi ukoze wasaze witereye hejuru, manuka. Kuko nawe tugize isi yabiterera hejuru. Murabyumva neza? Twese tubaye abiterera hejuru nta wabana n'undi. Ariko impamvu abantu babana nuko witerera bakakureka. Ukiterera ukamanuka ugasanga bari hasi, nawe waruha batahi ndamanutse nanjye. Niko bigenda. Oh. Zaburi 37 umurongo wa 8. Psalms 37 verse 8. Ijambo ni riravuga ngo reka umujinya va mu burakari. Tuhagarika umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. The Bible says, cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Murabyumva? 38 ku murongo wa 8. Zaburi. Reka umujinya va mu burakari. Tuhagarika umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Hari umuntu ureba ugasanga asa n'inzoka yifuhize cyangwa uruzirame, ameze gutya, ategereje kuvuga gusa ngo agafata be nasa akabikurundaho byose. Donc ngo va mu mujinya, reka uburakari tuza. There are people who always seem ready to fight. Every time they're ready to fight. But the Bible says, cease from anger and forsake wrath. Hari igihe abisi baduprovoka ngo barebe uko tumeze. There are even times people of the world provoke us to see how we react. Biragoye. It's hard. Itandukaniro ryacu twebwe abana b'Imana n'abana b'isi nuko batihanganira ikibazo. Batihanganira ikibaprovoka, ariko twe turihangana. Bibiliya iravuga ngo uzihangana ugeze ku gupfa, ngo nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo.